Bingelele ubaba umpostoli umama umpostoli abefundisi abafundisikazi abangcwele bonke abakhona umphathi ohlelo umshayi wensimbi egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Omile la uMamsani ngwabamaseko ngisuka eThomathi eBridgini ngaphansi kobuholi bukababa nomama umpostoli uTsibande kwi-bridge yasentabeni kaJehova kuyabonelelwa amen. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu osivumelile bazalwane kusukela izolo uThomathi usuku lonke liyana ubusuku bonke liyana kuyasa liyana sabuka sathi kodwa ngoba siyokhonza uNkulunkulu imvula ikhona noma ayikho kodwa siyakhonza uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesivumelile ukuthi sibe khona la. Ngibonga uNkulunkulu kunezwi nje elifushane elilokhu livukile nje lonke leli sonto liyangithusa kakhulu. Izakha 15:29 lapho lithi khona uNkulunkulu kude nabantu ababi kodwa umkhuleko olungileyo uNkulunkulu uyawuzwa. Liyela ngithusa kakhulu ngathi hawu Nkosi kanti kunemkhuleko yami uNkulunkulu angayizwa kungenxa yokuthi ngimubi phambi kwaNkulunkulu. Mase ngiyakhumbula ukuthi ubaba uke wafundisa ngokuthi ukulunga isithelo seshumi isithelo sikamoya ongcwele. Mase ngithi kusafanele ngikhuleke ngijule ngifuna ukulunga ukuze nami uNkulunkulu asondele eduze kwami njoba ethukude nabantu ababi ingakho engayizwe imkhuleko yabantu ababi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuba la ukuthi kuvulwa i-branch yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa sithi malahambe ivangeli kodwa kube ivangeli lobungcwele nevangeli lokulunga. uJesu Kristu inkosi.